the Library of Manipur amadi Finding the Voices na khurumjari. Lengsin biduna laire akoigi virtual set sida akoigi spiritual conversation program sida leadership lobiriba mingoina panjarapada Ramanuja Das Ramanuja busu khurumjari. Hey Krishna. Finding the Voices amadi Library of Manipur program asu miyang tabiriba alaman la mai ben Vaishnava matru khai puno pu kam ko khurumjari bhakti kachari. Like Ima busu khurumjari. I have my show Hare Krishna Punamapu Tembiriba Bhakta Vaishnava Kudumapu Bhamtara Nonajara Bhakti Kachari Kurandari Homandari. When matang naina spiritual program si taujarakpani ado koi spiritual program se uze kabrakpada ai summary amtang pizage koi si session tare sura hanbada koi na journey of becoming a monk se masi taudre adugi matung da koi na specific topic oina khankacharaga that khanakre dai kita bagi maranda adagi ahum subada koina karma nahi nakre nei mari subada koina mahamantra se ki matangda chaitanya mahaprabhu na kamaina ko pirami kaina dukumbaki chanting se de hojakre dagi seva se koina kamaina tawi kamaina tawgani dukumbaki da ko khana jakre duka last session da koina miyoi ma da gun ahum different guns tamas rajas sadvik ka sigi gun si masi kara naina kre aduga mo akoi na masida mo relevancy with reincarnation of mind tawa adugi warisi to bada mo Ramanujana koi ki 14 loka se palakpada koi na masigi si ama coming ba mapo na masi mo request taw jabani adong asigi mitsita masih marakanan naina gani aduga relevant with karma aduga rebirth reincarnation ko koin hana kana kita masih maram dasu mana relevancy se pubira kadian lalu jagani adubu koi program se hodringa da Ramanujana koi ki last session dasu Bali Indonesia dagi join tawbira pani ngasina mo mapam mana wama dagi mong tawbire to Ramanujana tang kamain tawbiri tripsi gimaram da kadai da lagi bana habita ko nyam tang tapi Yam nungai jai ichena si wapan bit ibasi hojik se asang lejari basi Indonesia gi Java haiba island du ni duga masida Jogjakarta haidana yamna maru eba shohar ama le sing shehar se Indonesia gi oina छात्र सिंह शहर नहीं है खंगने स्टूडेंट सिंगी ने है मफम सिदा यूनिवर्सिटी मैम ले इंस्टीट्यूशन मैम अदगी अंगांग लमदम सिगी छात्र सिंह नहा ओइबर सिंगी दमक्तदी मसिदा लाइ हारगा लाइक तम फंगबसे मखो यामना फबने खनबा दुंग जगा सोइब अमदी मसे कल्चरल अखोगी कहता यामना तोंगान तोंगान ब कल्चर की मी मयाम तोंगान तोंगान धर्म की मी मयाम सिलागा मसिदा पुनफम सोइब मसे यामना फजबा अखोगी कल्चरल अखोगी मयाम सिगी पुजनफम सोइब जगा सोइ अदन मसिदा मालियो बोरो न जगा अमले मसी याम चाउबा कन याम सांग लंबी है मो स्ट्रीट मसिदे सिदा यूनिवर्सिटी की छात्र छात्री मयाम से पूरा होल नाइट मसिदे मखोइ लई अद मखोइ से कने तोंगान तंग मखोइ की कल्चरल प्रेजेंटेशन मयाम तवी मखोइ से सकतना खोतना वरि बते साबा डिस्कशन तौ बखोटपा अद यामना याम एक्टिव होइबा अदुगुम जगाने अद अइ लेजर जगा सिना मुक मसी की डॉक्टर करता है मफम सिदा लैबा कोइ की स्कॉन की भक्त सिंह महासामसु ओइबिबनी चाहे कुनमुकी मांगदा मसिदा लाइक तम लाक्सपा छात्र छात्री सिंह कोई जे खरा खरा स्पिरिचुअलिटी दसु खरा तबा अदुगुम्बा अंगांग सिंह कोई सिगले फम मसे खुदोंग चादब खर लैब उबदुदा महांग सामंगना लम साम जेले हरगा हाकी मचा मसा जाय युम अफम से माना अंगांग नुपाम चा सिंग लेहम तोंगा मा नुपिम चा के तोंगा नम सारे हरगा मसा मस लेसिदा अदुगा मंदिर मसाम जु साइ
मंदिर सिदा श्री श्री राधा याम सुंदर निखिल मुसला प्रभुपाद सुले अंगांग लेम सिंगसिना आमना याम नुखि sound se mu tang tat khre akoi man ngai minasi pumna magna प्रभावत टी और क्रमना हरे कृष्णा है भी रही लाइक तंबिरक पसिना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ततन इंडियन फिलोसफी तम की बने अदु मफम से काव ऑलमोस्ट इयर्स याम ना थवाय ना कोई सी याम नु खिसा मिले अदु तिगम ना मफम से याम नु सिवा सन लाबा सो ले तभी रामानुजगी साउंड से कितन कनो मरक तक की बेयाव मखा तभी akoi mayam ngai minasi Ramanujagi kano si technically difficulty labor mali I am tang message tau jage amuk try tau si okay sina khara sengba male mo Wait, aku em tak xem jagi ke masih portrait याद है make siang bersih ya senya sina khara sena seng maka tapi सुमाइना देशिदा कोई लेमिनरी बा भक्त सिंह कोसिगा पुल्लगा कोइ याम मतेंग पांगे अदु मफम सिदा मु यामना अंगकपा जगह खर लेसिदसु कोइ जोगजगत हाइबसे ममांगैगी अरिबा कोइ आर्कियोलॉजिकल साइट सिंगी दमकतसु याम ममिंग चप जगह नि मसे ओइना जगह अम मसिदा कोइ बुद्धिस्ट सिंगी याम मरोइबा कोइ बोरोबुदुर हाइबसे बोरोबुदुर से कनोने कोइगी कनो हाइतारे मसे among the 7 wonders of the world masi amas yaure bane Borobudur se masi Buddhist sing yam phajaba mo stupa sing hai mathang mathang leiraga yam chauna saba stupa ni amasung masi manak nakna Prambanan haidana jaga amasu lei Prambanan sina koi edo se masina Brahma Vishnu dagi Mahadev ki bandis leiba jaga sida मखोई से मसी याम लीरबा कनो मसी मखोई आर्कियोलॉजिकल साइट मसी देसिदा हाना मखोई डच सिंग लाकदगा मफम से मखोना सुम डिस्कवर तोरम बजाने होजि फाव याम फजन जगह से मेंटेन तरोग ले अदगी अमना चांदी संबी सारी हदना महादेव कसुमै लेना दुर्गा कसुमै लेना अमा मखोई लेबा के तखवाइ रुम तम सिदा मो लो उब सिंगसिना लो उब कान सिदा थेंगना रखिबनी नुंगोय कोय बसुम लेम थेंगना रखपसि मो सुम तखवाइ यम कान सिदा am chauna mandir se lerami aduga masi mathang mathang wall ga se kona south india la sari ba sumaina mandir si mayai leraga mathang wall si mathang saba duma leba sumaina chap chana mai su lerami adu masi de sida
Durgana koi Mahishasur hatpagi adugi murti su lei adagi kano si Agastya Muni ki adugi mai murti su lei asigumba angakpa thaina gi yamna maruoiba historical significance yam leiba dugumba si mokoi gi archaeological site me am thengni ba famse aduna koi asigumba hi yengoragadi Indonesia si mokoi masana ju haije hojik se koi mamangai matamda yamna phajana koi Vedic culture ga yam naknaba adugumba famni hedana moinu su haije masi was asmai thamjage che yam nungai aduga adudadi akoi Manipur dagi bhakta adum lebibra kamai taw Manipur dagi bhakta ama akoi silai sidi aiga lakmina bad mas yorom bani adu bade ngasi se magi flight se tang mari go bali dagi aduna ngasi ayuk nganta mahak se se thokre adugo flight tonga chakadabani adugi ma hangib da ngai mak le magadi mak su mate ngom ram ya mama samak se Dehradun da assistant professor oile jab adudi akoi ngasi gi topic si da amuk makha tabinaba akoi mayam da lokas akoi taramari lei haise masigi maramda kitang akoi da takpinaba ningsingse yeah masi haiba yanadre yani makha tabir akoina mamangi session singdegi su mathang nazarek pasida yora ibasi 14 planetary systems masi akoina Vedic cosmos to haire Vedic creation gi matang da masi haiba masida yamna specific oina masi Srimad Bhagavatam haiba larik sida scripture sida masi gi chapchana ama matang ama pibiri aduga khara hena amu kupna na basina South India gi oiba Sri Sampradai haiba group sigi makhoi gi dagi thengnaba oina Bhugola Varnanam haidalai amasu lei wajada masi yam detail oina su masi pibiri tongan ba direct nam su ponge masi akone Vedic cosmology haiba matang sida masi da pibiri basi koi every universe akoi hojik lai universe ase masi se closed system ni adi magi covering lejaba aduga masiki manung sida tongan ba planetary system sing si yauri haibase aduda koi masi amuk Vedic scripture sigi matung inna creation haibala matam masi matang sida Mahavishnu gi parts yung pusalai Mahavishnu gi breathing mahakna sor honba asidagi amasung mahaki tukhong koigi tugi koigi pore haitare skin pores mayam sidagi masing langamdra masing thingamdraba universe mayam se tholakadoribani habise amasung each and every universe masida amuk Vishnu amamu changbiragani hariba masig Vishnu sina amuk kano kaure akoina Garbhodakshay Vishnu haidana kaure amasung mahaki masi second Vishnu se masigi khoidau sidagi ni thambal ama hauri hairaga masigi thambal sigi mathak sida Brahma pokadawrise amasung Brahmana hariba masigi mahak lai mafam sibuna akoina Brahmalok haina hairani atara Satyalok duga masigi makha tarak pasida 14 planetary systems ai semgaduribne 14 planet nate ko planetary systems and masi mayam si wani akoina material world na hari basi pokpa si bigi jagat haiga dol basi duga masigi wang mada masigi Bhagwan se Vishnu ki magi functioning lay basi na koi material world si manung do dol masigi wang masidane koina Vaikuntha hai lai ga dol basi without anxiety ki mafam oiba amasung Vaikuntha lok sidana amuk Lakshmi Narayan gi seba se masida Bhakta Vishnu mayam changdana mokki seba tawribani amasung hai Vaikuntha sigi khwaidagi topmost position sidana Golok Vrindavan hai lai ga tawriba pham sidani koina Bhagwan Sri Krishna na
नित्य लीला कया अमा सानबिरिबा इटर्नल पास्ट टाइम्स इटर्नल लीला कया अमा सानबिरिबसे होजिक अमुक मटेरियल वर्ल्ड के मनुंग चंजरग यांगप कांसिदा अखोइना लैरिबा यूनिवर्स असी ख्वाइदगी पिकप यूनिवर्स ने है अदुगिदमक्तने ब्रह्मागी मकोक मरी पालिबसे अतोप यूनिवर्स मैम से मसिदगी हेना चाउ ngaktane na haibi aduna atop mafam singdadi brahmagi kokse tara panba kun panba yankhai panba cham panba lising panba sing tara panba la am panba hong lein hai adu mkhoi adu ma universe ki size tara ko simatung in masi lona mak se kona bhagwatam da thinga jabu wa ngaktane duga leiba planetary system si marol tara mari hadna bibire मसीद हेन अकुप डिटेल मैम से लेरी अदो मसे यान बेसिक ओइबा डिटेल तो खतंग हाइजरगे मयाई सिदना कोइना भूलोक हाइबसिदी अर्थली प्लैनेट्स हाइबन अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम्स अर्थ कोइना पृथ्वी खके वानते अर्थली प्लैनेट्स लेगदो सिगी जगह सिदा अदर मसे मसे के मुक तोंगान तोंगान पार्टसिंग खाइदोरई पार्टसिंग जे कोइना मसी से 7 आइलैंड्स ना खाइदोरई 7 आइलैंड्स से खाइदोरपसिदा मुक असाइगी सी ख्वाइदगी मनुंग थंगबा सरुक सिदा कोइना जम्बूद्वीपा हाद जम्बूद्वीपसी अमुक मसेगी पार्ट मसेगी सरुक मापन थोना खाइदोरई अदुगा खा थंगबगी नाकन सिदा मथंग यंगप कांसिदा कोइना भारत वर्षा हाइबसे थेंगजरे भारत वर्षा हाइबसे इंडिया खकी वा मक नते मसे भाव तमने पल्लिबसिना अदु भारत वर्ष से अमुक 9 पार्ट्स लो खाइदोरई 9 पार्ट्स सिगी ख्वाइदगी आउटर मोस्ट पोर्शन सिदा मसिदा लेरिबसी पृथ्वी से लेगिन तकबी अदुना मसिगी पिरेबा डिटेल्स असुके मतिक डिटेल्स अखोइना ngasi modern cosmology na phawbi yobang amdaba atraga masi yengubada hek chanaramba adugumba point kaya am thengna masigi mayai da leibase koina bhuloka earthly planetary systems masi leire masigi mathak sida bhuvar loka haida leire bhuvar adagi swarga legadori koina gayatri mantra sona badaga एक से शक्ना बसे मैं आमना ओम भूर भुव सुहा तत्सवितुर वरेण्यम सोना बसे की भू भुव सुहा हाय बसे भू है बस न भू लोकनी मसी मथक ले भुवर लोक से दा असी मथक से लाकदोरी बिसना स्वर्ग लोक से अर्थली प्लैनेट्स मसी भुवर लोक से तना कोई मियोय बगी ममंग कोई मयाम सिम लेरे तोंगान बमागी मोमतो याम लोरे हायरगा अदुगा मसीगी मथक से लेदिबा भुवर लोक असिना कोई ancestor things कोई मैम से लेहे तो हाइबी अदु मसिदा कोई प्रेत ओइबा कांगबु सिंग मकोसु लेहे अदु मसिगी मथक से काखत खेबदना स्वर्ग लोक लेरे स्वर्ग लोक सिदने कोइना इंद्र चंद्र वरुण गणेश सिंग मयाम से मथंग कोई डेमिगोड्स मयाम की मागे तोंगान प्लैनेट्स मयाम तोंगान तो लोय लेगे दोरी मसिबा कोइना स्वर्ग लोक हाइना हाइ स्वर्ग लोक हाइरगा कोइना जगह अमा खके वाना तोंगान बा मागी डेमिगोड्स मयाम से मफम तोंगान बा मागी एक्टिविटीज मयाम चथरिबा अदु मफम सिना पिक थन लेगे दोरी बनी अदुगा मसिगी स्वर्ग लोक सिदगी अमुक वान का हट खरकांदा अमुक मफम मरी अमग लेरी अखोइना मयाम सुम ममांगैदगी सुम ताजरकपदा स्वर्गाबा सर्गकाबा ना सुम हाय अदुबु सर्ग कारगदी याम नुंगाइबा दुगु मफम नि हायदना अदुबु सर्गदगी हेना वांगबा मफम कयाम लेरी हायबसिमदी हेक नैनाबसि खर वाटपदम तो अदुबु अखोइना भागवत नैनरोबा कांददी स्क्रिप्चर्स नैनरोबा कांददी कैदो भू भुव स्वाहाय लेरे स्वर्ग लोक सिदा मसी याम हेवनली एन्जॉयमेंट अदुगु हेवनली डिलाइट्स मयाम सी फंगमदुंग मजागान हायदना अदुगु मफम सिदा अमुक मागी तौजरकपा पुण्य कर्मगी फूलसिंग अदो मधु चाथोखरे हायरगा अखोइना सेल सि चादिंग तौथोखरगा सेल सि अखोइना खरोस तौथोखरा मतुंग सिदा अमुक युमदा हन्दबा यादबा मागी हाने मफम हन्दबा यादबा दमाइन तौदना मफम दुदा महा की पायस एक्टिविटी मयाम सिदा मदलो छलुबा तारगदी अमुक पृथ्वीदा मखा तारकदोरि अमुक हन तारकदोरि सुम लेरोय हायदना अदुबु कनागुम थवा यावजरगा पुक्चेल तिंगना मफमदसु असै महा की पायस एक्टिविटीज पुण्य चिरम थबक सिंग अमदि भक्ति के थबक सिंग के सुम मखा चथजरबोदी
ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯔꯒꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯃꯍꯔꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯍꯔꯂꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯍꯔꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯖꯅꯂꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯅꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯁꯇꯦꯔꯤꯇꯤ ꯇꯄꯁ꯭ꯌꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯆꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯉꯥꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯅꯂꯣꯛꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯄꯁ꯭ꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯄꯂꯣꯀꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯚꯨꯂꯣꯀꯥ ꯚꯨꯋꯔꯂꯣꯀꯥ ꯁ꯭ꯋꯔꯒꯂꯣꯀꯥ ꯃꯍꯔꯂꯣꯀꯥ ꯖꯅꯂꯣꯀꯥ ꯇꯄꯂꯣꯀꯥ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯠꯌꯂꯣꯀꯥ ꯑꯣꯔ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯂꯣꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯁꯤꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯇꯜ ꯑꯇꯜ ꯂꯣꯀꯥ ꯕꯤꯇꯜ ꯂꯣꯀꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯇꯜ ꯁꯨꯇꯜ ꯇꯂꯥꯇꯜ ꯃꯍꯥꯇꯜ ꯔꯁꯥꯇꯜ ꯄꯇꯥꯜ ꯄꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯇꯥꯜ ꯂꯣꯀꯥꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯔꯁꯥꯇꯜꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯟꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯆꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗꯒ ꯆꯠꯂꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀ ꯇꯔꯦꯠꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕ ꯇꯔꯦꯠꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯔꯣꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯔꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯃꯔꯥꯖꯀꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯃꯂꯣꯛꯁꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯃꯔꯥꯖꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ 14 ꯃꯁꯤ 14 ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯒꯋꯠꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯔꯕꯁꯨ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯔ ꯅꯦꯆꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗ ꯀꯥ ꯑꯅꯦꯝꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯚꯦꯗꯤꯛ ꯀꯣꯁꯃꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃ ꯁꯝꯍꯤꯇꯥ ꯀꯧꯏ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃ ꯁꯝꯍꯤꯇꯥꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 100 ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯆꯩꯇꯟꯌ ꯃꯍꯥꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯥꯗꯤꯀꯦꯁꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯒꯋꯥꯟꯒꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ 5ꯁꯨꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯍꯥꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯚꯛꯇꯤꯒꯤ ꯑꯊꯨꯞꯄ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯨꯂꯦꯝꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯗ सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छायेव गोलोक नामनी निज धामनी तले तस्य देवी महेश हरिधामा तेषु तेषु ते प्रभाव निचय विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि भगवान श्री गोविंद को खुरुमजरी हैदना ब्रह्माना याम फजबा अदुगुम्बा महान कचब प्रार्थनानि मसिदा हाइरिबसे ख्वाइदगी नेमबदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ overall ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯖꯒꯠ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ inferior ꯑꯣꯏ inferior ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ creation maintenance and destruction masi adum tathaba jaga oiba aduna mak temporary nature oibanina mas inferior ni habas ma takpide superior oibasna karino eternal oiba kai thaba naidaba matam chupagi oina dum lenga legadaba adugu mafam sibuna spiritual world na hai aduna spiritual world si tongan yamna wang yamna khijagraba adu mafam ni material world से गा spiritual world से की मरक के gaps में सुले रही है अतो मसी अहुम सिवु कनाना पानरी बनो हाइबदि मतांगदा ब्रह्माना हाइबिबनि ख्वाइदगी नेमबदा lowest of all is located Devi Dham or mundane world ख्वाइदगी नेमना लेरिबसिना अनेमा लेरिबसिना Devi Dham ni or अकोई दुर्गा ना पानबा जगह से अकोई हुजु लेरिबा पोकपो सिबगी जगह से मसी दुर्गा की जगह नि है तापी मसी अखोना लांथोपा ngamde hena su durga haiba se durga ki artha se fort su haiba ne अखोना lanban hai fort se अखोई yamna chauna kanna sagraba taragadi masi dagi masibu wangma lalaga chatpa ga haiba se masi ngamnadi sumai tawdana अखोई की पोकपा सिबगी जगह से su durga na panari bani adun masi lanba khak ngamnadi haiba se aduga masi durga na mukut tara pali mukut tara asida mahagi tongan tong kulai se paire aduga amasung mahagi trisul amasu pairi trisul sibuna kaina koi awa makal ahum man haibs adibhotik adidevik adhyatmik class hai atoba jeev na piba awaba prakriti na piba awaba pungning na haksang na piba awaba masi awa makal ahum masi jeeva singda pisan masi masi su durga gi dait ne hai kari gi demok pidoriba asum haina jaga se lai basi awaba ni habi khangna ba gi demak मस्ते थोलो अदुगा ईश्वरगी सेवा तौदबनी ईश्वरबु कारोदबनी हाइबसिगी परासे को खंगनबगी दमक्तने हाइदना दुर्गादा मसिगी दायित्व सिनबिबनी दुना ख्वाइदगी नेम लैबसी देवी धामनी मसिगी मथक लैबसिना नेक्स्ट अबव इज महेश धाम महादेव की धाम से पर मटेरियल वर्ल्ड लेरे कोई ले यूनिवर्स से कोई यूनिवर्स की वांग मटेरियल क्रिएशन ने कोई मटेरियल वर्ल्ड हाइबसे मसिगी मनुंग से यूनिवर्स अमगी वानते मसी मंग लेरिबा यूनिवर्स अनलिमिटेड ने ngasi akoi hujik physics skill amdasu hujikan se universe haidre hujikan ni bakoi multiverse haidare multiverse haidare universe amat leite universe mayam leire da makoina physics na kaina thibada phangle hadana asum haina mayam da hujikti multiverse haibase mayam na adum yamna toina tanara wa oire adugu Srimad Bhagavatam sidi असीदगी चही लिसिंग मंगागे ममांगदा इरमनबा लाइक इद्रिंगै दसु मसे दुम अदलैरमबनि इथोकपसना व्यासदेवना चही लिसिंग मंगागे ममांग इबिरमबनि मसिददि मदुगी मतमदगी हौना यूनिवर्स से मयाम लेरी हाबसिमसु कमसिसु अदुम पनबिरमबने अदुगसु मतत होसि अखुने नरिबसिना मयामनबदि बिग बैंग हाइदना बिग बैंग थ्योरी मसी याम तोय नैनरे अखोई क्रिएशन हवे मतंग सिदा हाना कयम लेरमदे adagi masi matang planet mam tholo khibani haibna singma khan togan magi akoi some theories is leire adubu big bang se hangai se haraga di masi expansion ne point am khale rem bade point singularity ko koina kai masi koina tare one point single point ta leiba everything loin mak se kai ko single point subsal la leiga bu taraga di masi ko singularity hai singularity is thangai seng bate amuk scientist na kai hai mase it is a mathematical impossibility zo hai angka to kan hujiki akoi leri ba theory myam sina lambada yadaba pot amani hai adubu masi singularity hai ba point sidagi masi expand taro khodore ko universe expand taro pasidagi ka dore masi expand taro lei hibadi yadabani na matam masi hanjalakadabani zo hairi expand taro horo pasna big bang kaure hajalak pasibuna hujika haina dibasi masibuna big crunch hai crunch amuk blob subsalak pasi aduda asumhaina expansion and crunch amuk expand to giba amuk subsalak pasi masi se akoi
creation se lei hai ba se physics lamda quantum physics lamda mo thengna ni adu masi ma'am yana ra wa honi masi scientifically adu hai masi ki chapmana ba theory se masi amu bhagwan vishnu sor hondok pada universe ma'am loi thole adagi sor hojan khibada universe ma'am jom lom chang khani hai ba si bhagwatam yawa pham ni masi se slok on yauri ban aduna masi gi expansion and creation se masi thari ba se masi akoi material universe da ni akoi leriba whole ke hai tare ko material creation se just one universe ke banata whole universe में हम लोग ना मुझे पुल्ला का लेके तो रिबा कोई material world hari basi masi manung masi bunya ko devi dham hari basi masi ki wang da koi mahadev ki dham se le re masi bunya ko kailas dham sai dari basi aduna mahadev se mahak se koi material world se leiba brahma bhauba masi ko material being ne hai badi pok pa nai si ba nai devi devta lo na muksu magi pok ko matam lei magi si ba gi matam lei brahma hai basi magi position ne koina chief engineer hai ba gum jan chief engineer se matik chara ba de mi amek no ba yai atu mai tawdana brahma se su matik chaba kana gum no raga di mi amek tana brahma gi post lo ba yai indra gi post lo ba yai chandra gi post lo ba yai masi na post ata ne adubu mahadev gi matang yoroba kanda di mahadev di pokpa si ba nai dre mahak di aduna mahak se ko gi material world se manung leite mahadev masi wang ma mas eternal being ne mahadev amasung masih kailas dham se leibide mahadev marak leibide base akoi material world sida durga na shanabire adagi marak se gi material world sida gi spiritual world chakadori base masi gi transfer sida amuk mahadev na mate pangpidi adan masi mahadev gi position se masle adagi masi gi wang masida kai lere and above them all is located Krishna's own realm named Goloka the masi ani sigi wang ma lari basina Bhagwan Sri Krishna ki dham sini kuna golok dham ga hairi bas adu masi brahma samhita sumana pibide adu haiba masi ne nar kan sida koi gi 14 planetary system dai biri bas koi marol tara mari lei hairi bas amuk suma am hainai sarga marta patal sina samjal laga haibane mathak ta wang lei gi bas suruk sarga gaure makha lei gi bas suruk me patal gaure marak sina koina martalok haibadi mahom sidadi pokpa sibagi jaga ani haidana martalok su haine adu pokpa siba haibasidi loina mak lai ribadi akoi material world sing manung chanadi da sumaina masi khaidor e aduga haide masi creations kari gi damak no kana gumna haibi kari gi damak no masi gi sumaina creation si tori base purpose kari no hai masi mamang da koi ju panjagre akoi lai riba pokpa sibagi jagat material world sidi jail gumna hai koina lamji hen badagi ishor bu kauthok badagi mafam sida koi si changa ibni aduga mafam sida si situation mayam si thengnare haraga masidagi amuk thokna bagi upai si su bhagwan pibidi bani bajibu kudimakta ai awabes kokna bagi demakta adu masigi purpose khangla boidi akoina punsigi leiriba pandam se karino kai tawdabno haibasi khangduna akogi chakadab lambi si leire ko haibasi khanga chalpa ngamgani haibasi gi pandam se loina na masigi creation sibu shastra discuss tawi asumhaina kogi masida sai magi karbagi matungin na amadi gun 3 modes of nature satogun rajogun tamogun the high hiba koina satogun leiragana wan khatkani adagi rajogun leiragana masi prithvi earthly planet se sum lehogani adagi tamogun oragana admukhenna anemba thak chakhi gani hairi besi asigi masi pulap si masi pulagi yang pakadari henna masi clear oire ado sargalok haiba paham sidadi yamna facility mayam lei habes me tajai adu angak pamana patalok haibase makoi se kanon surung moi kai bu lei dibane he billa sarga billa haidi hole surung da laiba adugumba lok makhan magi thak se sai ata sai gi atal vital sotal haigri base ada makoi mafam silai di base demons or demoniac beings hai hingchai tam bagi khara adu mugun khasian adubu mafam si surung da lei da banina numit ke manga ji yautre
aduna makha prithvi gi makha le riba lok myam se mokoi loina mammi mambai numit ki manga yog loi mammi adubu mafam sidadi magi manga se mafam duda mani puba lin mayam se yam chou chou lin se le hai adugum lin du gi mo mokok to puri mani sina umlang lang le ri ben ad mafam duda koi numit thok traba ta ga su masi adum ngala ga le hai aduga makoi civilization se material civilization asuke ba chakhole yengba ta ga di makoi gi modern technology science and technology adai le facility mayam masi sargadagi patal lok mayam sin hele wang yam hele hai makoi wang koi mechanical oi ba civilization je mo yam wang aduna mase makhas de mo se makoi pusi nungai jana mo jari ben hai makhas de mo gi chaw tak par ka mayam sida aduga akoi adubu faidagi madik chabadi akoi gi prithvi gi mathak ka leiriba planetary system mayam se su enjoyment ki facility adagi punsi nong sang bagi facility yamna hele koina koidagi makha da kumdagi ba kan da su material facility mayam su ke matik wangi aduna mathak ta ka gra ba su makha da kungra ba su koina issue ning sing bai khudong sa ba si ma khara wat yam nungai yamna koi gi nungai thopagi adu punsi da sum lei hi bani na adubu prithvi da leiba ta na gadi issue ning sing bai khudong sa ba si khwaidagi kwadi hena khudong chaba heli haibse masi ma tapi kai ru haib da ko shi lai ba koi punsi nong sang bagi matam mandi lai ba situation mayam masi masi khalum masi ga yeng ba ta ga di mafam sidadi ka he nungai ba so oida ba adagi awa ba so dumak aduma si mayek sing asu leiba aduna koi si miyoi ba prithvi da di miyoi ba sina wakhal ji khanda bai khudong chaba se kar karigino aina su wari base karigino kanagumam nungai kanagu wari base kado bugino jadi masi ga solution je purakpa yabra haina khanbagi khudong chaba ji phangi sidadi aduna masida amuk mara phadana kanagumam na mabukse sengba oja ai waham si bu khangba haiti punung sida amot pa yaudrba aduguma sadu sengba adum oja se thengajaruba taragadi bhagi punsigi mamal ji kaino khangjaduna kai tawbadabano karam hain tawda ai gi punsi se mahi yangadagi haibna chingba masigi wafam singa si mas khangjare hairaga masagi punsi se mahi yanjaba amasung atay mayam gisu mateng tawba ngamjaba adugu punsi ama lenba ngamjagani haibase shastra ki verdict ni asmai thamjage je Mhm. 14 lokas aduga different dham hai tare ko masi su aina no boina tazabani masi takui baki da makta thakachari ado aina question khara di leire yamna topic se yam chauna panbigre ka ado aina hangrengai de imana any comment natra question hangbining bale biribra ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯟꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ 1983ꯗꯩꯅ 85 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯂꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯨꯅ ꯇꯥꯛꯎꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯤꯖ ꯀꯔꯃ ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯏ ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯪꯅ ꯐꯝꯃꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯪꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯜꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯂꯩꯕꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯙꯔꯃꯒꯨꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯅꯧ ꯑꯪꯀꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ
mana angka si kwai dai phaba aduga Jonathan School da ma se headmaster si ma se ka ga dawra da suka ka handre mana su wanu moye na wanu khidre simana ina kitang phaido oga ina khangja bagi hanga chabani matam sida ma si gita si am nei na ba aduda aina pabung da he kam nu tawe ngonda ada aina pabung da kwa ka ten mak da su leiba aduna magi mafam sida chatlaga Swami Maharaj na pirakpa larik khinsi English ngakani ID English kaya kahena khangba ID yamna hekta jar kanu oiba natabanina kananom na libira aga plus tawrakanda ai buru bana su matamduda adum Swami Maharaj na pibirakpa se adum handopi ada ngasidi irai ni ID wari liba chatoy ni na aduda mana sumaina pabung sina ihan hanbada angang da liba waridi Krishna si kanano adua kano Ram Sri Ram sina kanano karino habse moida di ambor surani aduna Satya haibanga Treta haibanga Kali haibanga Dwapur haibanga Satya Treta Dwapur Kali jung mari se akhoi ki na maitai ronda hai sak haya sak lang basa khunung sak hai sak amamam si lei adai juda akhoi ki Treta juk sida kana poi Satya juk na kana poi hai basi samlak na angang da ma khanghalasi aduga moi sina moi gi tawjaru bakar maduna dandi bhangi basingro masi samlak na ama centralized ya ma pitho asena pabung na takpirakpadagi ay nong manini nong makhatadi oide kuigi hraba sahi bhauni ay na spiritual class ta tongan ba Krishna gi sayon Balaram gi sayon asina sing base khara ka khangja base khangna na bathi base ada sataji jokchida narasingha poe then na sayole popanate sayole magi avatar se ada nara di hab lion han me music narsinga gi mandi lady se ma puna mangsulo na khangbi re matam mamada di narsinga gi mandi se ka hena ama khaktang da gi hena lekti auti skon da su narsinga gi leire aduga kano da sinjama gi makhada su narsinga gi chauraba mandira ma leire asi kamaina narsinga sina juk tawra ino haibasi central idea ma se aina angang sida tawhan kibadugi aingonda kokta lebasi ai sum hangasage aina supplement yam haibadi nate adubu narasinga ke hab lion ham yani matamdu da palamba ning thausie hirana koksiena ma si hingchabagi ning thawdona khoi raban hogi dhara dawna tawi aduda magi machanupa se masidi hari yam ningba aduga mapa siga mabani se amna khatna ba saina ba mana si hari hekpan bada mapa na mai slate ka se thugai bi ba adu mapa ne hek thugai bagi lang baga ne si hari sina mai slate ka se adometa semjam bi ba han dumaina utli hari ba Vishnu Puran gi pabung na libi ba wadi sida aduna narasinga si hab lion ham ni hai mana ma kano sina hangi nangi hadisi kai lei na hangi masanu pasida adu nang si hadisi kai de lei na hai god is everywhere yare na mana macha se ibri na nang adudi nang mana kano pilara mapasina kaw ra thugai ba nang sai sida hadi library ngona adu da narsinga si chongthui adu hab lion ham en se madu lege adu magi satam se koi narsinga ina maina dum dagire magi juktu legre aduga man macha se adum hari ningba macha ama oina sayon gre adudagi mathangi juksida mu lising amamam na juk amamam ni hai treta juksida mu ram oina pue ram oina sayole ram se ram gi mapabung se mapa mama loina lego ning thoni matam duda aduna ram sigi mapabung se dasarat kawi magi rani ahum lei rani se adum ningthau paling khai di rani se adum kharaga yam lei adu rani ahum sina khwaigi ahan kaukselya sina ram poi aduga keke sina bharat poi aduga sumitra sina Shatrugana ga
Lakshman ga se pui moi sumai na pu pa sidai sida khoi kan no se rani singsi gi marak sida koksilya sidi yamna jamjabi rampui ba mama sidi yamna enno se nai dima ka chu thoi jongna ka hen ba hayata ba aduga ram gi kan no se mama be ma se aduga kake hariba borot popi mama sidi oi hendong na ma siam skill yang wang ba ning thogi hek sigadaba nagadaba haibadi suppose landa de en khalone mana heta sadi sarat tawdana mana heta khudil thorang kyam heiba aduna lan ga se ning thona kaino sangdringai matam doroga sumaga dum pana dana konung se mana heta pu bangamba adumba rani oiba ada ning thau sina pen man gi dana nang di thau na yam phai adu nang boram niu aingon na boram niu an hai ada ma chemi tin na ba su yam hai ba jan ni ain chum ma ke character se chum yong wa matam sida ada ke sina mana kai no tau de manai nu pi man thara ko wem su lei man thara si su ke khakta gi manai na te ko nung gi manai ni adu ke sida mana mi chang ni sina di ma chemi tin na ba yam hai ba adugumba mi ne na ina adu character du ne na ina lojai adu matam du da ma gi bor se ni ru ginu nang matam chara kan na new hai mantra sina summa bani se wadi ki sana basida adu dasarati nonga haibadi ma ahlora mina ma kano oidore ningthau ama hapam draga diena mayeki atabida Sri Ramchandra semai masanupa ahan sening thau oina na baina kano tore ning thau oina na baina ning thau hapadore ba abhishek tau godora bagin numit abhishek ki pot ka loin lang baloi ra pa matam the sai sida abhishek ek tau baga ram na ning thau oi ga radoi ne ba adu matam sida mantra sina mage ke sina nyangre nang na hamu bora mamam ni ge na haibado huji matam jare ni ro maram di nang ning thau po pa mama hai du di sarga matra patal ohum makna nang bu be bhat tham ga dori bani hai dana hai bada gi di nga sai gi masu aphaba hai ba nungai ba hai ba si maya ni na pam bani na dasarat sida mana ning kano si masanupa bharat chen thau khubam hapiro nang na pike haiba bordo pibiro ina khoirami matam du da ning thau sidi yang na principal laiba haibadi mana tauge na haido khrabanina masanupa se na kano abhishek tu thugai ra kanda bharat sina ning thau hangi bagi wari da adai di chi samjal la kanda wari si loina libo oithokte ngasai kan madugi wafam ni ai lakcha ga dori se ai kitang klu kitang khangjabado adai du da mana kai sina adai di bharat na ning thau khubam lawai ba yadre mayam bagi khulum thongatana leire so many mogi discipline do utkare adu ga di ram di bonda sahi tara mari bonda thaba adu bharat punna ning thau ayan ba haigaram na sahi tara mari bonni khongom da leire ngai da tawdi bara bon kari kara mayam se leire loire lila se loire kan sida ke sina ram sida mana mama pukta bi ama oidana mai masana ning thau oi hangarana punamang abhishek kai ga su mana ma se asamba angang na te na mana tawri ba bonje khongom de lai ba kholi ba du di ai mon dai boram la hoge na ma de asing manupi ni na ko ibungo nang kano tawre imana su lan kre aduga ne kano tawre nang ning thau kano se nang bu hai muki mapok ta ai isa ibuk thoki isa oi nam ta phangjage hanak din nang se ai gi isa se oi ba phanggi dre adu ai kano tawre hana hai phare na ram di mama si dai ma nang bado phangbo oi oi na hai gre second gi generation si da dwapur ju khe muk la e masai gi ram ju khil lo hang gra si dwapur ju khila ko da bhagavan Sri Krishna gi avatar se lakre ada Sri Krishna se chu hek kano koi gi kangkhagi masanupi devaki si di masa oidori mi ada da ma di kangkhagi
กังชาให้บ้าอปังบ้านั่งนัสนุปีดูนั่งนะพัฒนาอุ่นปวดกับปีเดนะลูกนี่ดูมันปกวันนี้ปังชุบมาซาดูนั่งหาตัวริมเนี่ยนะกาสปานยามไหลเผาตัวเลยอะได้ดีกังชาดูดียาม powerful กันโน่นนี่นะหนึ่งโทนจาบกินหนึ่งโทนนี่นะmana macha khuting mak loina hatu akanda krishna sidi hat pa phangidre krishna si bhagwan masam angina ma se gokul kano da nanda gi konung sida kano nanda ja soda gi masa oin thaigire adu yu ohingire adu ma intawdana mapok se mathang pui adu ga kaidawe kangchagi kangchagi machanupi deibaki se sina mana masa se yuhandeba mana kaiginoina haibabu mana masa se mana miragiba adu nataba tawkiba mana phattaba tawkiba do aduna magi masa se mana yokpa phangide mabuktai taba masa do thumu amda hapsalaga jamuna ture lalakanda nandagi konungda tumaina thaiba aduna madukan mapol neba mana tawjaba nijakan mapon hamuki mapokta mana mai masado miragi bedo aduna hanamuki mapok sida mana masado yoko phangidaba sumaina kanoda khoigi kari hujiki kano kai haitare kanmase sumaina akhoigi ahallaman sina so admaina dum takpirei aduga mugra krishna sina mu mathang ma hinchaba puna mangmana loina ma harpangamdre adu last kano se kangsana masi swara harpangamdre ne kamai tawni masi jaiga ma baton tawsala sena dhanu jaga jaigana dhanu ready gano akoi kaya ni dhanu thikai kawra lirung chen adu mai tawna adugi jaga jaiga angkhaki baton si tawra kisna laurakan sida mayam aska kan brinabanda leiba mayam sina krishna si mathwai hala aroi aina madi mayam sigi kanoni dana kai haini krishna udradi leiba ngamda bane ba brinabanda leiba mayam si magi nungsiba magi power magi shakti magi puna maksina ne ma brinabon si thadokradi akhoi di kanaga lehone na gopi gopa mayam se puna maksina kham bada krishna si ya deva akul sina dolai thorakanda kano sida kangchagi dhanu jaga se masi chatleba aduda kai mai tawge bu gopi mayam duna masanga do tawraga soroktaga hiptana khotana tawbaduda krishna na akur thawdalo id mi nangna basataba ya ponte na aduda character se kamai tawge bu lai hakte hona leadership ki kano se magi gun se maduda dum pi kereba ada mana gopi mayam dugi masamana puna makseloi na maksaka aduna tathatana inai tadana lehurabaneba adugi juktyo amu krishna gi jukse amu loi re ko chawrabani masidi akoi ibungo akoi prabhu keno ramanujana da wari sili bana hena bajarani hane khale masidi mathang chumli hal libiu na ai hajarage aduga mari subagi kano sida satra treta dwapur kali jugse sida satane mahaprabhu ena lamboira mahaprabhu oina pueba kano se sida akhoi kali jug sida kari mana samyaudri noina akhoi na muhangi angang sing sida mai ma samyaudri se kari noina hai kan mana na hamuki mapokta nupi mayam dugi ma bun khami ba mabu hakke haiba sunataba phataba tawge haiba sunataba mana sammayam do mana kanoda kangchagi dhanu jaga chatpagi lambi duda hiptana leramba mayam dugi samkel hoba sammayam do samdugi lamandu singbo oina mase mahaprabhu oina khwai mari suba mapok sidadi ai sam se amuhanna sampala roena tawbani hadar masidani jakarma phone hadana angang singduda noi imai pada natabanganga nu ojaguru da para pharaga phai hayu phadraga phade hayu charaga chai hayu sumai tawdana asum bagi wari se lira ga tambiraga di mo su khitang amu adu moi
masidi phati na haibagi wakhando angang on sum puhanbado adugini akoina nanai akoina ngasi bhagawani mafamda chahi yama aba aina changjadana mala jap tawdana tawjariba punamakse akoina tawgiba aranba punamakto sungapi ngonangdi ngapi haibani adu yaringai di chumna chachage haibagi punamakku khuyamjari aksi khatang kano tang matam lojade punamakku khuyamjari mana koi karma duga reincarnation sigi examples akoina kano haitara tayap to angam na bagi damakta thaina mana Bhakti Vedanta school da takpi ki betining sangira ka khunyam da share to bagi damakta takachari the imagi sharing to basita ramanujana ni comment kano lebi hana thagat jari madam bu ise khasi iko khat chapama thank you madam na sigi wari sing se koida mamang akoina class 10 kare matam da manipuri tuition tambadasu masi wari sing debire madam na ado madugi matam du na hon sing jani matam gi imungda kano suma gi nakan gi ka akhu mata da hanna koi pratam hojara ko matam ko da ka adugi matam di ki masi wari sing lai phabani angang sing matam da madam na sugum wari ma am ko lebi rakhiba sing pi ngai de asi ko wari sing sigi afaba malam chat bebhar sigi maram da ko mami ta ho ba ha si yamna ko angang jao phabani haja masida jug mari ki matang da mate ama madam na habi ki pesai lising na oi na habi ki pesai koi masi mo akoina cosmology Vedic cosmology ki matung na yang pakan sida sahasra yuga parjantam aharjat brahmano vidu na Bhagavad Gita da Bhagwan Sri Krishna na Brahma ki punsi asang basi matang da mati am panbidam madubu elaborate aur abakan ko thenga jabase satya treta dwapar kali Bhagwan ki avatar di sing yam kare ado khwaidagi maru oiba avatar sing hot pidaga madam na wa di basi ko lai ba am project ando masi satya treta dwapar kali ke masi asang masi happy yeng obakan sida koi gi Brahma ki punsi yam sangi mi ba ki chei chama ga Brahma ki punsi mi kup amani ka haiba ma chulai da si matang da akoina kali yug tagi hawra haija dagi kali yug ki asang ba se chahi lakh mari ga lesing kunthra ne thoin hai adu masi akoi gi earthly years akoina chahi ama se numit chahum ga humanga na chahi ama sai hai ba chahi khuti sida chahi adudi hojik chahi lesing manga muk se haugre kali yug ki chahi lesing manga ga chamanga ga kunthra karni phu muk ki maya da haugre ju hawbada adu lemhori bese chahi lakh mari ga lesing kun manga kun taru muk chu wat ni kali loi ga da ba adu hojikan jam to hani kali yug loi ga dore satyuk lakh ga dore kala ke wata ta bodor yang wat li chahi lakh manga hai na wat li na ko bhagwata matungin aduga kali yug sigi saruk ani 2 times masina dwapar se oi ga dori ba aduna dwapar kali sina chahi lakh mari ga lesing kuntha le thoi oi bata ra ga di dwapar yuksina chahi lakh nipan ga lesing humpu ga mari oi re dwapar ga sang mas aduga dwapar treta sina kaliyuk ki saruk ahum 3 times oi ba aduna treta ga sang basina lakh tarane thoi ga lesing marphudra taru 12 lakhs 96,000 masina treta ga sang oi re aduga satya sina kaliyuk ki 4 times sen sang dan masina chahi oi basi lakh tara tret ka lesing kun ga nipan sumaina magi asang basi sumai pibiri juk sigi do hariba juk mari se masi cycle juk si masi loi banate satya treta dwapar kali amu ola ka do satya treta dwapar sumai cycle sum chakadore ba aduna ahan bagi mari si pullaga oi ba chahi asang basina chahi lakh ni humdoi ka lesing kun 43 lakhs 20,000 years adu masi bana mahayuga mai na hai asigumba mahayuga sina lising amar juk mari ki cycles
लिसिंग अमर ओलाब कांदा मधुबुना कल्प अमा हाइने वन कल्प सिना ब्रह्मा की पुंग तरागने थोय अदु मसी ब्रह्मा की डे टाइम मसी पुंग ट्राई थोस ओइने कल्प अमा सिना असिगा चप मानबा मसी की सेम लेंथ असी चप मानबा अमा कल्प अमा का पुल्लगा ब्रह्मा की नुमेदांग अमा ओइतोरि दर ब्रह्मा की पुंग कुन मरी असे कल्प अनि सिना ब्रह्मा की पुंग कुन मरी ओइ अदुगा असुमाय तौदना ब्रह्मा के सु मागी हफ्ता अमा था अमा चाही चाम से ब्रह्मा कुछि के दौरि अदुदगी ब्रह्मा की मै कुछि लोइरगनी अदुगा महाक से भगवान के धाम दा हल्ले हंदकी अखोय ब्रह्मा से भगवान धाम दा हल्लगनी अदुगा महाकना ब्रह्मा मथंगी ब्रह्मा कांदा अमु अनोब क्रिएशन अम हौदोरिबा अदुदा मसिदा प्रलय लाक माना तुम्थगिबा कान ब्रह्मा के नुंदांग सिदा प्रलय मचा अमा तौ हाइबदी ब्रह्म की मखा ले प्लैनेट में मसिद लोय मुक्ति जॉब तौ अदगी ब्रह्मा की मथंग नोवालक पासिदा अमु क्रिएशन अमु तौदोरिबा असमाने मसिना पार्शियल मसिद खंड प्रलय है अमुक गाइब अमुक से मसिद ब्रह्मा के मखा की ले प्लैनेटरी सिस्टम में अदुगा ब्रह्माना हक्चांग थादो मतम सिदी महाप्रलय है whole creation wind up tawrni banga sai महाविष्णु हक्चा मुचंग हिबान हादि अदु वाइंड अप तौले अदुगा मथंगी सो होंदोरप कांसिदि अनो ब्रह्मा ला अदा येंगरबा कान याम मैग्निफिसेंट ओइबा अखोनि येंगबदा याम फैंटास्टिक ओइबा सो हाय अखोइ लामबदा याम अंगक फंगबा अदुगुंबा मसि अदुगुंबगी मोंग मसि क्रिएशन दा हाइबिलि अदुगा के की मतंग दा पंदि के बदु मसि दुम तोय थेंगे जै अखोइ मरुप अमा नै महाक से हुजी बेंगलोर दा मोइ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हाइबदु दा मा साइंटिस्ट कॉलेज दा महा मसा से बिहार दगी अद पिसल पिंगाइ दगी हो रामायण जे सुम लीबा जा अद महा नोमा सुम कोइ खनने न बदा महा नो के ये मतंग जे हाइबि के सी मसी मदम न कर्ब की मतंग याम फजन हाइबि करे अद मसिदा कोइ खरा कुथरा येंबा कांदा के सिने मखोइगी दशरथ की महारानी अहुम कई अदगी कौशल्या कई अदुगा अहुम सुबसिना मिंसे सब सब ऐसे मैं खाइबा हम कई सुमित्रा सुमित्रा कई कौशल्या सुमित्रा मखोइ इसले अदुना कई सिना इबुंगो रामचंद्र नुंसीबसे असोकबल नुंसी ममा कौशल्या दगी वेल अदुगी मथक्ता इबुंगो रामचंद्र सु ममा कौशल्या दगी सु हेन नुंसी इमाना इबुंगो रामचंद्र ना तुम्बसे कौशल्या ना सुमजगे तुमदे कौशल्या ना इंद्रगति इमा करो से करो ना कई ना सुमद्रिगे तुमदे कई ना इंद्रिगे चादे कई उद्रिगे मागे थेम यादे है असुक मते कनो मचा भरत तगी सुना याम नुंसीबा अदुगा नसाइ लेरिबा मसि मनाव मरी राम भरत लखन शत्रुघ्न भरत न शत्रुघ्न दगी असु हल्ले ना हाइबि नदि मखोइ मरी नुंसिना बस असुक नुंसिना मखोइ मरी अदुना अम्मा आहिदि नसाइ मखोइ की नुंसिना बस येम अकपनि अदु रामचंद्र से नसाइ को मैडम हाइबि बस दशरथ ना राजा अभिषेक तौगदौरे मथंगे नुमिसदा महां युवराज तौथोगनी अदगिदि अयोध्या रिंग थौसे महां ओइरनी हाइबस अदा लाइ मयाम सि खन्नरे इबुंगो रामचंद्र ना सु नुंगाइना अयोध्या सि पानगिबा तारगदि राबोंदि कनाना मादि कनाला लानबिगनी असुक मतिक माने पृथ्वी ओत्पनेबा तौ लेरे अदुना राबोंदि महांदबति यादि अदि इबुंगो रामचंद्र लासि कमाय तौबा तारे हदना ब्रह्मा गा वातारी ना अदो रामायण सिदि वाल्मीकि ना हान इखरबनि राम की लास हौजिन अदुदा इबुंगो ब्रह्मान तापिरेना वाल्मीकि ने इबसे सोइबदि यारोय अदुबु नखोइना करी सिंबा ngamba सिजरुरो इबुंगो गसु तहोम तोपलिला तौजरागनी हायरगा अदु लापकान सिदा देवता मयाम सिना सरस्वती तांदारे है अदुगा मखोइना कनादा अयोध्या लाइबा कनाद इंसलगा इबुंगो रामचंद्र की राजाभिषेक की थिंगजिगी न कोइता नहीं है अदु मतम सिदा अयोध्या की मी पुनमक सिदी इबुंगो रामचंद्र याम नुसीबो इबरिना देवता सिंगना मखोइदा मखोइगी पुनिंग से ओढ़न बगसे मखोइना तौना होदद्रे कीजु कीजरे अदु मंथरा से कई लेबाक तगी पोरकपनि हाय कई सी लम अमगी मिंगसुने
ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯅꯤꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯟꯊꯔꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯟꯊꯔꯥꯁꯦ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯕꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯟꯊꯔꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯔꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯁꯋꯇꯤꯗ ꯇꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯔꯁꯋꯇꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯔꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯩꯌꯦꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯔꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯟ ꯁꯟꯃꯥꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯒꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯔꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯊꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥ ꯆꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗ ꯃꯟꯊꯔꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯦꯝꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯔꯃꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯀꯔꯃ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯃꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯔꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯑꯐꯕ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯪꯒꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯞꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯣꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯅꯥꯝ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯚꯤꯝꯒꯤ ꯈꯨꯅ ꯅꯝꯈꯥꯏꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯐꯛ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯇ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯄꯨꯔꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅ ꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯏ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯀꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯅꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀ ꯇꯥꯗꯅ ꯕꯤꯅꯥꯕꯣꯟꯁꯦ 3ꯂꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯒ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯂꯝꯕꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯃꯦꯟ ꯄꯥꯎꯃꯦꯟꯅꯕꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯑꯦꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯕꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯦꯅ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯠꯂꯦꯕ ꯐꯃꯨꯡ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯥꯔꯨꯅꯕ ꯊꯛꯎꯅꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯕ ꯑꯁ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯔꯥ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯊꯟꯗ ꯊꯥꯡ ꯑꯃꯒ ꯇꯨꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ
ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯨ ꯂꯝꯕꯣꯏꯒꯤꯗꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯣꯏꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯌꯥꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯕꯣꯛꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯕꯣꯛꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯞꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯕꯣꯟꯕꯨ 3ꯂꯛ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯔꯨ ꯂꯣꯏ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣꯛꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯍꯤ 30-30 ꯁꯨꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯩꯇꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 40ꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯑꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 30 ꯁꯨꯗꯣꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯏꯃꯣꯟꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯅꯅꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯃꯥꯒ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖꯒꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩꯗ ꯏꯃꯥꯒ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10ꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ignorant ꯑꯣꯏꯕ question ꯈꯤꯇ ꯍꯪꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ back to the topic ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 14 ꯂꯣꯀꯥꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ introduce ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ mainly ꯑꯩꯅ represent ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯈꯣꯏꯒꯤ generation ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ generationꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ spiritual ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯎꯖꯍꯧꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯕꯗ ꯚꯦꯗ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯖꯒꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 14ꯁꯦ 14 ꯂꯣꯀꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀꯥꯁꯤ ꯃꯦꯇꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯦꯆꯔꯅꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤꯅꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯁꯇ꯭ꯌꯂꯣꯛ ꯇꯄꯥꯂꯣꯛ ꯖꯅꯂꯣꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ human being amagi consciousness level oirakkadoira 14 se mi amada yawbada mi duna karamba mafamda leige duna define tawrakpa oibra adugidu ai kitang khanjani yan nungaije sina masi wahang thangakpira ibase masi physical reality ne masi akoi material world manung sida reality have ye ba consider the concept khara mu chawre karina reality no karina reality natabano have ye ba consider husi akoina pajagriba 14 planetary system se changna layo pot adubu sum wangkhalenge habidi akoina prithvi leire specifically sida ki overdok leire made swargaloka hai ki jaga sin gor ka se moi se subtle oi bhengal e subtle oi ba habidi kari akoina uriba akoina jaga sida akoi dam hai prithvi hai khare line up mase lairiba akoi jiya panba sing se hakchang se akoina paiba sokpa thengba yai ubo phangi mase hakchang se kaina sabno akoi panchabhut earth water fire air ether masi manga se saba masi yaura yumlaga maruina earthly kan haba kan di earthly object earthly elements na hen gadori ba kuna paiba sokpa ngam yari ba se magi volume ama khangi ba aduga akoi hakchang sida amuk subtle oiba udaba mida udaba kuna paiba ngamdaba elements yauri maduna kay haire akoi sai mind intelligence ego air haiba
ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯥ ꯑꯦꯊꯔꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯟ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯏꯒꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯇꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯔꯊꯂꯤ एलिमेंट्सना मसिंग हन्मा की चांग हंदरए अदुगा सटल एलिमेंट्सना वांखलए अदुगा अदुना ngasai akoina kano se akoina tonga ngasai ki khara wakhar ka sargalok ka je akoina thibada hekta udaba hekta khangdaba jaga sing hekta oidurin masi kum kano moi se सटल ओइरा अबनिना अखोइना माइंड थीबा ngमदबा को अदु मसी अखोइ फिलोसोफर सिन दगदि मसी हुजि इसिना हाबिदि हुजि अखोइ आइगी मियोइबा अमगी मागी कॉन्शियस लेवल से वाखला हाइदुरिबरा हाइबसी मधुमक्ति नत्ति मसी मागी चपचाब जगह अम लैरिबनि भागवतम मतुंग इन्ना जगह अम लै मसी की माई डिस्टेंस ऑफ पीरी पृथ्वी देगी अखोइ कनो अर्थली प्लैनेट्स अर्थली प्लेन हाइरसे कनो से ग्रह म तब अर्थली प्लेन सिदगी क्या मसी माइल क्या वा किलोमीटर क्या वा कांदा भूलोक लै मसी क्या वा कांदा स्वर्गलोक लै अदगी गसाई ब्रह्मलोकसिना क्या वांगी अदुगा होल यूनिवर्स की पाक चावबसिना कयानो क्या कुमखासी बस अखोइ का हाइजक्रिबा पताल लोक की मखादा कई रेडी का जे हाइरिबो अदु मखा पुरा कुमधर कासिदा गर्भ समुद्र नम लेदमनि गर्भ समुद्र सिदने अखोइ गर्भोदक साइ विष्णु लेगदोरिमस अदुना मसे के हाइगनी चप चाना मागी मफम गसे याम एग्जैक्ट मागी कनो मागी क्या थापी गाइसे पीरगा लैरि से अदु मागी कनो मा डायमंड के हाइतारे मागी मेजरमेंट योजना योजना 1 योजना is 8 miles and हाइदि असमाइन तौदना 1000 योजना पाकपा सांगबा दुमाइन मकन माइ डिस्क्रिप्शन पि अदुना हाइबा लोकेशन सिंग असी चपचाना अखोइ मटेरियल वर्ल्ड से मन लाइबो हमसिंग इन हाइजे ओके अदोइदि मासी अखोइगी मियोइबा मन एक्सपीरियंस तौरिसिदि भूर लोकदनेबको अखोइ मियोइबा भूलोक भूर लोक सिदको अदुगा अतै सिना मागी dimension naina kobus yabramse kharamna dimension kain hainarise dimension higher su yare do ko dimension higher ragati amuk tongan ba man chat oh the dimension higher hujikar matam gi khare line khangna yeah because you know sometimes people I think out of curiosity a lot of things are floating around so I'm just trying to relate aduga aina consciousness ke mohanga isina अखोइना मसिदैसिदा description se अखोइगी भूर लोक सिदसु उबा यावेको हाइबदी for example sarga sida leibasi hoi indra demigod kaina duna kano moigre material pleasure yamna lei adu tawre haireko adegi makhada leibasi atal sida su yamna glamorous oirakanda mase heging badadi yamna kano sarga ga manaba aduga mana spirituality ki si leita ba haitare maya illusion adom da leita adoida aina mong masise o nahana koina sadvik adagi rajasi tawrakpa kanda sadvik ora kanda na spirituality ga yawra kanda nungai ba ma aduga rajas ora kanda magi ke haitare material world the pratung ga leibda tu amu atal gi descriptions ga manar ba aduna na consciousness ki level oidoira aina hangai hanjaraise chungga to ise ma chunggu to ne message adha magi consciousness to gi matung inna masi bhagavad gita gi 8 chapter gi verse number 6 su pibi yam vapi smaran bhavam tajante ante kalevaram tam eveti konteya sada tadbha bhavita hakchang thadom da gi matam da mana puriba consciousness asigi matung inna mahaki mathangi mapoki hakchang se phangadori bani adadi consciousness to ngasai gi atal vital sutal talatul masigi makhad laiba adugumba gi consciousness oira batagadi obviously ma adu mai chatata adagi khara wakatpa consciousness oira kana madu mai mathang ki higher birth ama adu phangadori bani aduna ngasai
consciousness ni yamna maru oiba part amane ko study to bogi dama aduda masigi consciousness se asagi lagi draka anda magi rebirth taropasi dai sida magi karma duki matungina hujiki still kano se koi ki 14 plane sida mu chat pasi adu ne na amaina deduct over adu chumgadra chungani je maje koina amuksu maje brahma masamaga so haibi ni okay koi tin kang da gi hauraga indra bhawba brahma loina makse makoi se kase karmana pullaga masi loi pullaga masi amuka khat amukumda amuka khat amukumda loi mak sanari ne makoi se kone ferris wheel la na 14 ma sida 14 mela ga tawada 14 sida yes yes okay aduga 14 sida adu di hairise masida akoina upper plane sida chatpa kanda di body yaudra ngasagi subtle line haira ido aduga karamba lokta nam kha oh Ramanuja Mangra amuk jangan pengai minasi Satyalok Tapalok Janalok Mahar Swarg Pitru Natraga Bhubar Adu Makhada Bhur ko koina lairise adagi adugi makhada na Atal Vital Sutal Tala Mahatala Rasatala Patal aina maina define tau biba Ramanuja mukjang bida lengsan bida yang mau bekerja ya tapi kok tazari akwai kin asagi upper kano lok sidana physical id karamba lok na ise aina note di izagivani tappa lok oidera satya lok oidera physical body oh no need for rebirth aina ma yaurame satya lok sida masi chunga doine ba satya lok ta laigraga di moi se rebirth satyalok se ya mo sumaina hai akoi satyalok se in general yambadi akoi brahma na hakjang thadu matam sida akoi se vaikuntha or krishna ga manaka chatle haiba sim su lai adubu karma haiba se yamasu luba dagi material existence haiba yam luba pham ma oi aduna akoina kai ma section brahma gi position sida gi bhawba ko lekha tarak pa yai haiba sim su lai aduga akoina ngasai subtle haijagi basida mathaka lai base brahma ge jaga moi lai mayam akoina subtle oile minna udre na pai bi ade ai akoi level da to maina haije bagi wan adu mafam dro su hai kol lai kol umang wamang sing chai bina chingba makal se asu kam je fajar base pek than lai haiba description su lai adu masi sidi akoina enjoy to ya da bai di akoi da grant phang da madu ki permission madu enjoy to na bagi sam hare kan da akoina visa phang da ge america lak pa ya adagi kai hai tare green card phang da ge resident oi pa ya de hybrid sing madu mai masigi qualification plus permission darkar lai hai asigum masi akuna chatpagi appreciate to pungam da bida hoine adubudi ngasagi karma dui matungi na masigi 14 sida chatlani haireko adagi 14 sida mo ngasagi upper level sida subtle kano oidene dimension haiga dry word sa later idea koi physical body dawna laibana teba but still it's a material world haibane Ramanujan haida still like agam hasana kano tauna laiba khotpa dugi visualization dugi waneba adagi amuk aina question ama hangningi singasagi tappa lok sida moina hairi se mo masida laibasida yamna munirisi ko adugumba mayam sinna lairakan sida moina muk lower kano se makhada laiba kano se loka sida moina chatninga gadi chatpa yai and hairisi akoina reincarnation tawrappa kanda akoigi bhur loka sida akoigi muni rishi kumba ga
reincarnate tawrapasi moi masana mioi bese help tawge na lakpani kain haise si ki concept chida aina kitanga muna wande clarification pampa masi chumba jala na traga hawa da du mayam nang nari raina mase hawa da bang tinga mai bo ida bajani mase both ways it works both ways akoina makoina mathaka leirambadagi awang ba lok leirambadagi mana tawjuru budana mana boraga makoi se they are forced to come down masimane amana kedawi sometimes they are so well qualified moi se mag apam bagi matungina makoi je mu laaga bahom se su makoina laamba da ge manifest tawus makoi ngam sungam ne kuma khare kan koina narad muni kan le narad muni special category mak mayang mana de mak devarshi narad hali the mahakti magi own form da everywhere either upper planetary system or earthly or lower planetary system loina maksida machat pangame mangonda without any hindrance ado asukumasulei asumai thamjagi amaina aina smaina plane sida moi gi free will hai tare ko ngasai karma du gi out do maina moina chat pangambagi leiba do once aina kan badamu burlok ta leiraga di miyoi boira panina moi amu karma accumulate tarambasi ai khangre de ada moina kumdhara akanda mokai magi karmana mana moina kumak poraga yes they will be implicated adu madunata vida magi by their own will magi power dura laaga mokoi duna masila amakanda di in general they are not affected okay mokoi sida adu kumbagi sangdre adubu amuk ka hai gani ishorgi lila tamangam de su hai adegi maya ge sakti am kalle su hai banina karma kanda kari combination la kada bun hai kon ang hot pa kanda permutation combination am lai bis karma combination la kada tamangam da adu masi yam da intricate karma hai ba yam intricate oina okay then I know I'm going to run out of time but I had a lot of questions adegi makhagi planes lower planes da atal vital adu dur lai bis moisi sina mo physical kano lai ke toira natraga entity ina lai toira physical entity lai mathak tasu entity lai ne bich mathak entity adu ko declare oire ko physical form da lai te makhas lai makhase physical oidoira natraga na entity oidoira nataba huziki soul moise physical leba akoi da pali haksa sumana pandurin mathak ta leba kambo su haksa akoi haksa pali baneba adu they smart happy robot they are much more elevated guys adana moise satlo happy ka moise physical form oina akoi mang da moje manifest to kusungami adai akoi uhanda busungami moise moigi magi lejaya yes aduga sagi lower planetary system lai basidi moise physical oil leire aduga ahum subadu sutal haibadu sutal sidadi bali maharaj leiturine bali maharaj atoi bhakt ne apna baman dev ki lila matang angang ma tawin la aga avatar tawraga khongka ahum ni ki adi matam da bali maharaj na kathok du penbi adana ai je nange na nakta nange thongak por sum leidoini ko adana bhagwan Sri Krishna haidi hagi badagi thongak point lei bali maharaj naksida adudi Krishna leida banina sutal lok se lower planet oidre maside Vaikuntha oire hai then akoina president lakpa kanda president ke chapta mai facility sema dumai tawdana Krishna leikra banina mapum du Vaikuntha ka chapmana sema banina masi hidden Vaikuntha so hai sutal lok se okay adagi asagi concept amada ko sigi 14 planes sima laigre I have more question but I think we don't have much time asagi Devi Dham adagi Kailash natragana Mahesh natragana Mahadeva ko Shiva Dham adagi Devi Dham hairakanda masigi 14 planes si oidoi ra Jagat Dham hai se natragana okay 14 sida manifest physically tawrise Devi Prakriti na mana kana tawe aduna ni mayamna
Devi Ningna Yeah, recently. not only within this, yeah, not only this 14, Yeah. all the universes, the same Okay. multiverse I give them. Okay. Everything, the whole material world, Hmm. comprising all the universe, Masi Devi Dham. Okay. Adagidi Shiva Laireko. Shiva Sina Mukma eternal being ni Haire Ma Popa Siba Night Rema Gisina Kitanga Kenagre Duga Ma Sina Muk Akoi material world ga spiritual world gi ani se mana samjanna hanba. Samnahan bahai bide sumai lai che. Akoina Mahadev ki identity se. Krishna na transformation to we bane Mahadev de. Krishna de ki transform to raga ignorance modo Brahmana passion panare creation ki tamakta. Vishnu na goodness panare maintenance ki tamakta. Adu destruction to na ba ki tamakta tamuguns ignorance bu manage to ngamba ama darkar oi. Adu kananta ngamdra bani na Bhagwan Sri Krishna masam angna mana manifest to re Mahadev oina asagi ignorance panarapa kanda adana masi kai haire sangom na sangom afambada transform to bugumbani adana sangom dagi sangom afamba onbadi yai adubu sangom afambadagi sangom onbadi yadre asmai to dana Mahadev Krishna dagi Mahadev onbadi yare abarmaduna Krishna Mahadev na Krishna ningi hai adana masi Vaishnava nam yatha sambhu वैष्णव सिंह मरक्ता ख्वाइ बसे महादेव नि तने महादेव ध्यान तौल बसे कृष्ण ध्यान तौबने सो हाइनै अदगी मा नाम सोलि बसे संकर्षण हाइब रूप सिदा इबुंगो श्री नारायण संकर्षण रूप से ध्यान तौई नाम सोमबसिदा हरे कृष्ण महामंत्र सोलि राम के नाम सोलि हाइबसे महादेव आइडेंटिटी लै Okay. Yeah, I think for today, I know I have more questions, but for today we will finish it. At the young Diriba Pumna Magnasu Masida question Laibiba Adum Kano Hambira U. Akoy yam nungai aina akoy 1.5 hours de masi helhanan the begini hai tare to. But it's going very well. I'm learning a lot. Aduga masigi sigi topic se lakpa kanda su koina literature se khara pa bahora kanda oh kaina koina bits and pieces Shiva ningba dagi Parvati ningba Kali ningba du lai me se yaman kita namuko ngau ba koi kangum su yang jeri adu moi se kamaina samna ra ino kaina haira kanda adugi si hen naina ningba pui adu na matangi topic ta aina energy form maina na hamok haibado masigi akoina energy form siga kano se level si nga saigi hujiki Krishna Shiva Devi ga samnarakpagi masigi sikitang mayam da clarity nga saigi lai yam yami na hara ise lai haraga demigod adu du kaina masigi da structure ga su lai pese masigi tang naina ningba mapo e adubu akoi gi listeners sing na su feedback bibira u aduga akoi matangi topic si akoi fix tabzarake. Any last comment natraga comment pipining ibra kaman jatagi. Yam nungai ji che sumaina akoi yamna broad outlook amada sumana na bagi platform ma thamba si yam matik chara bani amadi matam su oirabra hada kanje kaiguna habada nasai che na habibuda akoi sina engineering medical ma'am tamingai sida asigumba si amda sanna hodre habas masi yam chumubani ada masi akoi sumatangi dharma gi wak nataba yana practical oibai wak nataba masi yaulu ma'am akoina khangsinbada kanaba akoi knowledge oirasu natraga akoi mental development or emotional development ki matang na yamna sauna mateng pangba akoi da yam kana kadaba mahiram kayam su yauri akoi ki emotional breakdown ga lak matam se sumas adjust to bangam na bagi matang na mateng oi su mayam nei ada hairiba sigumba hiram sing topic sing se akoina chahi nauriba naha sing sida akoina angang macha psek oire ge to hauruga su adu tragana parents sing si mama po oiba sing sina angang sing si yorok matam sida mama pa haiba si kanam tana han experience le la kana natti moi ahan ba masa phangchaba kan aham yum palak atu madu matam duda le makum manem masigun pakan sida ama society thinga pakan sida mo ko
every time everything is first experience after hajari adar masida adjust to ko kansida ama chauna khoida emotional backup aduki masisi koi spiritual knowledge am chauna pi adna high hidam chingche koina masi ko hojik matam sidagi koina na hoba taragadi asuga batik mayam punamakta yam chauna mateng soina oigani habse thamjani asem betan habi ki ko meragi matam back tar ikoni habse tahawbasina asuga batik kanari ben अदर मशीगुम्बा हिरम सिंह फटरे बसे हन थागत जरी को इचे बुशामनि मैडम ꯑꯗꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯍꯧ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ 시기 마땅히 마땅기다 ngasi디 tawragumsi ngasi디 thonglon hanba matam yore aduna brahmagi mandir si amata leiteba akoina chalu ba handak si ai laisang mandir kano parikrama si am chasai ko ai di Brindavandagi Radhakunda dagi hogalakpaduna handaki sahi je isona madupina bani aina chatke kaina plan tawbanati ma masasina adum kari haini aduna Jagannath ki mandir da chalure adagi kanoda akoi yam kre aina handak chasarubase akoi karino Radhakunda challe adagi di kano Jagannath Khetra challe adagi kano challe akoi Himalaya hobam daleba Ganga gi hekendra pagi mafamdo Rishikesh su yaujarure numi humni gumba mafamduda leminaraga inaunupine chamayamga tawraga sandhya arti do Ganga arti se yauba phangakoi wanida aidi Ganga arti se aina ahanba Rishikesh sagi haidarakpa matamda Ganga arti se aina on the way uyeba ai pi oro taiba sidabu aina lepaga su yengba ngamdre do gari manungda urini ko Ganga gi arti se madura katli Mahadeva Radhakunda gi adaidura leibadura katpadu urakpaneba aina IDP oro yam tagaleba lae ko khuyambaga ne kai depi no khangde oro tarai aina Rishikesh ki yawge kai khalu ponde ko Ganga arti se amte yaw phangadi nungai dai tawraga ne lai si lei koi mo lai si lei tabaga lei te haiba auji kana ngang sina lai kadai no puthoro ba hari se masi angang oine gi ngai gi magi wakhanduna ne ba ko aduna aina handak Rishikesh chatpasidane nungdang wairam gi Ganga arti se kunipan teban kunipan saisidane arti loina akogi meri masugi bungona selliba hujigi phiji selagane ahanju yaugi angamsu yaugi ko aduga yubi katlaga magi gotraga tawraga koksalaga moina magi kripa phangba haidare ko aisu adura kripa ambi phangjarure ko ibungona kausan biraktana ai puja tawidana leparingam kasu pibirei aduga khutsidane akogi duk kambida haiba arti do adu piraga ai haijare eba moina pirakpage haibani ko adumain tawdana aigi ontokpa aigi kano adumain tawni kaina khandaba aigi chunna satpaneba Ganga arti do yawdu sena tikeka aga changeba moigi duda siri thaka loin yeirameba hui chahi mari manga sida develop se akoina ahamba chatpa matamda siri thage de ture mapan duda dum chatlaga Ganga duda dum khoiram jaba adugi kumba bude dum yaba aduga ngasai siri ga yeidana khotana adagi Ganga se Himalaya de horakpa aduga kano na akogi Mahadeva na Ganga se pining de dana ne mana Ganga se pining de dana leibagi moti ka dule hore ba loina ba Rishikesh ki torban sida loin sara le hore ba se adu angakpada pungning da nungsiba nungaiba kapningba aduga isa sida isona ibu chanbire ka haibagi haraujaba aduga poksaye ba handaki khongcha sida adumain tawdana huju so ai
kano US gi manung sida leiriba iskon da pubine haidi ai chan pina aduga kano kari haba mandi mamamjo sida New Vrindavan new na nama leiri haye adu no leiru sena adumai tawna ibona thabira kwa aigi mangdoi ma Delhi da leramdoi ra khangde aigi kano kato adugi di mon thabira amnina adum su paijare aduga aigi mobile da su photo namaga dum hapsare adumai tawraga aise thagi kano sida wakhan sida leireba kari no chahi humbudra gi mamang duda aina tawramba lila mayam dudi gari ani tumna ba thogala ban yam nungare mana share da yengbiriba pumnamakpu thagachari khairakpam Buddha Singh Marina Haumom Guni Devi Krishna Kumar Sharma Sorokhaibam Rabindra Singh Sangita Wayengbam Anu Sharma Hari Jai Hans SH Rosibala Devi Tampa comment bibirakpagi damakta thagachari ado akhoi loisalakpasida Hare Krishna amtang chan tawminasi aduga akhoi loisalminasi program asi tamana jana lead tawbi Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram 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 Hare Hare dagi yengbiriba pumnamaksu chanting akhoi tawbasi loisalakpasida join tawbiyu ado aina handaksi chanting se akhoi gi 3 rounds ye dum akhoi gi chathajari 3 rounds imai bani gi rhythm ama ti dum lae aduga as part of life yamna soundingba natragana kitang ai heart set kitang imbalance oire na khalak pakanda ai se keno mantra se chant tawgi keno se habit natraga no I don't think habit is a good word mantra se da aina tawzaba haita my own janba and I find that I calm down, but when I feel like I kenoma kanana kenom harakpa na trakana I get habaki kenom tawbakanda I imbalance power. So that's how I've been like trying at the game hijack repahana so kari ko bathawa the angonda ki ba labor matamta mind over the music hobby angonda yamna very good experience and akoy mai bani akoy nahamut kida hijack akoy vegetarian oi bekto juice phawdum temptation like anadum oizeri amali bani aduga 3 rounds aina di mu hengkaning bani adu pu aina akoy ma na wagadra aina akoy mai bani se tawmina bani ado mu gengje kamai na hengkat ban ngamjabo oizegi haitara Namaku Karamjari Hare Krishna. Kurumjari Hare Krishna. Matangidam Sojanahundara Soymoa. Hare Krishna.